Diminta karena panggung terbatas boleh diisi samping kiri. Samping kiri diisi. Minta samping kiri diisi. Silakan di luar duduk, ambil tempat. بسم الله صلوا على محمد كرم الصلاة على النبي. نوينا من هو السلف الصالحين في قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نوينا بما شيوخنا وآبائنا وأجدادنا في قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية، وكل نية صالحة جامعة شاملة خيرات الدنيا والآخرة والعيادة في زيادة في عافية وسلامة. بارك لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في نهاية بقية شعبان، بلغنا رمضان وعنا على القيام والصيام، احفظنا فيه من الآثام سنين عديدة وعوام مديدة في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد خير الورى جامع المحامد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الطهر سيد كل ساجد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل عابد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وامنح وصفي لنا الموارد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأعطنا السؤل والمقاصد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك، السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك، السلام عليك
أصفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المضلل بالقمامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المتوج بالكرامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا
وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سددا أرسله فينا برحمته التي عزمت فحزنا منزلا متفردا اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دابا سرمدا يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي سادتي هذه الأسواق
يسقم الغنام من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا من له دعوة إن الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله يا أهل الحساب والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تجاب صعب البليات والدر سيدي يا سيدي يا رسول الله يا من له دعوة إن الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله ثم الوجيء لدين الله سقفنا خارق العداد السيد الكامل الأواب العيدروس مذعر الكتر يا سيدي يا رسول الله يا من له دعوة إن الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فأبوه آدم نال تكرمة به وله الملائكة ربنا قد أسجدا الله عليه وبقوائم العرش رأسم محمد مع الإله فبنى رتبة أحمدا الله عليه وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا صلى الله عليه ولم يزل متنجلا في الأكرامين وكلهم لله جل وحدا والله يكلأه بعين عناية حتى تلقاه أبو قد مجدا صلى الله عبد عليه الإله فعملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سددا صلى الله عليه حل السعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة العرش ومداد كلماته. في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى فبدا قطيع السر مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. قد بدت أنوار أحمد في الوجود توقت فالسماوات أضاءت والأراضي بمحمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. حل سعد وفخار وعطاء ما له حد رحمة الرحمن طه ذخرنا هنا وفي غد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يوم يأتي به لواء تحته من كان
والسلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجمعنا جميعا في الجنان نتخلد رفقة المختار أحمد خاتم الرسل الممجد يا رسول الله جئنا لزيارة قصيدنا الله نرتجي منك شفاعة إن رب العالمين هبنا المواهب وارضى عنا بمحمد ونصور الحق وأهله بالصفاء والأنس نسعد يا رسول الله منك شفاعة عند رب العالمين نصر رايات حبيبك في جميع الأرض نشهد رغم طاغين وكفور لصريح الحق يجحد يا رسول الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين وختم العمر بحسنى يا مولاي ويقين حين ينفد يا الله صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صل يا ربي وسلم يا مولاي عن النبي وآله بلا عدل يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله صلوا على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين
وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا الرداء واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى. وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء. واقضي لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا. أختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. أختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا. أختم لنا الأعمار فاجمعنا بطه أحمدا. وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحظائر القدس منازل شهداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وأدم صلاتك والسلام عليه ما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا. والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الكريم المنان ذو الفضل والجود والإحسان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان. وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان في كل آن من يومنا هذا إلى يوم ودع الميزان. ونسأله تعالى أن يبارك لنا في ليالي وأيام شهر شعبان. حضرة المحترمين جميع الحاضرين حفظكم الله ورعاكم وبلغكم أقصى مناكم. وأخص بالذكر منهم ضيوفنا الكرام من بلاد المدينة والحضرموت ومن بلاد شتى. ونخص بالذكر منهم الحبيب علي بن حسن بالفقيه والحبيب سالم بن أحمد الكاف وفضيلة الشيخ عمر بن حسين الخطيب والشيخ عبد المتعم والحبيب طاهر بن حسين الحداد والحبيب رضا بن يحيى والحبيب حسين المنور والحبيب أبو بكر مولى الدويلة. المكرمون والمحترمون سيدي العام الحبيب علي بن عبد الله بن حميد حفظه الله ورعاه وبلغه أقصى مناه وأطال الله عمره في عافية وأحب بقاءه فينا. المكرمون والمحترمون أبويا الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب الدين
Al-Mukarramun wal-Muhtaramun Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi Wasair Al-Habaib Wal-A'yan Wal-Asatidah Hafizakumullah wa ra'akum Wa ballagakum aqsamunakum Wa atalallahu a'marakum fi afiyah Wa ahabba baga'ahum fina. Para tokoh masyarakat, para sesepuh yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, baik yang datang dari dalam ataupun luar kota, baik yang datang dari dalam ataupun luar negeri, semoga insyaallah berkat perkumpulan yang mulia ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk mengumpulkan kita semua bersama mereka nanti kelak di akhirat, bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu syurga yang bersama dengan beliau, bersama dengan datuk-datuk mereka, wabil khusus diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semenjak dari pagi tadi kita telah bersama melaksanakan rangkaian acara ziarah kubroh di hari yang kedua ini. Dimulai dari rumah Al-Arif Billah Al-Gutub Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, dilanjutkan dengan berziarah ke pemakaman Aulia Telaga Suwida, serta dilanjutkan dengan berziarah ke magam Al-Habib Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Al-Ratib Al-Haddad, dan dilanjutkan dengan berziarah ke pemakaman Al-Habib Alawi bin Syekh As-Segaf di Komplek As-Segaf. Dan dilanjutkan pada sore tadi dengan pembacaan Kutubus Salaf di Musalla Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Dilanjutkan dengan salat maghrib berjamaah, pembacaan surah Yasin, tahlil dan doa, salat isya berjamaah. Dan sekarang kita berkumpul di lapangan kampung Al-Munawwar ini dalam rangkaian acara Haul Al-Faqih Al-Muqaddam Thani lil Imam Al-Ashraf Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian acara pertama ziarah kubro, hari ini yang kedua dan besok yang ketiga, semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Hajat-hajat kita digabul oleh Allah, dan Allah perjumpakan kita kembali pada ziarah tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah Al-Faqir untuk menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama dibuka dengan pembacaan Maulid Asy-Syarabut Tahur min Maulidi Wasirati Badril Budur lil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita dan kita semua diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad berkat pembacaan daripada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya, yakni pembacaan manaqib Sahibul Haul, yang pada malam hari ini akan dibacakan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Syauqi bin Yusuf As-Segaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'ina wal mustami'at, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Al-Faqir di sini memohon izin kepada para habaib, para masyayikh, asatidz, syiban, aba, hadirin sekalian, untuk membacakan sedikit daripada manaqib Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Nasab beliau Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Alwi Al-Ghuyur bin Ustaz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Al-Imam Muhammad Sahib Mirbad bin Al-Imam Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi
bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain bin Imam Ali bin Abi Talib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramut Yaman pada tahun 739 Hijriah. Sejak kecil beliau sudah hafal 30 juz Al-Quran di bawah bimbingan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khatib. Beliau mendapatkan gelar As-Segaf yang berartikan atap karena ketinggian ilmu dan magam beliau, sampai beliau ibarat atap bagi semua aulia yang ada pada masanya. Sejak kecil beliau sudah hidup di lingkungan yang sangat kental dengan Al-Quran dan ilmu. Sedari kecil beliau sudah sibuk mempelajari ilmu agama. Setiap hari beliau banyak menghabiskan waktu untuk duduk di perpustakaan milik gurunya yang penuh dengan berbagai macam kitab, hingga beliau hampir hafal kitab Al-Wajiz dan kitab Al-Muhadzab karena terlalu sering membacanya di sana. Di balik keberhasilan seseorang pastilah ada peran para guru dan para murabbi. Guru yang paling berpengaruh dalam hidup beliau adalah ayah beliau sendiri, yaitu Al-Imam Muhammad Maulid Dawileh. Termasuk guru beliau juga adalah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Alawi bin Ahmad bin Faqih Al-Muqaddam yang terkenal dengan julukan Sahibul Amaim. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf pergi ke Ghail Abi Wazir yang terletak kurang lebih sekitar 50 km dari kota Mukalla untuk menimba ilmu dari Al-Faqih Al-Allamah Muhammad bin Sa'ad Bashkir. Dengan beliaulah Al-Imam Abdurrahman mendalami kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Ar-Risalah Kusyairiyah dan kitab Al-Awarif. Beliau juga belajar dengan Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ba'abbad selama bertahun-tahun. Kemudian beliau juga pernah pergi ke Aden untuk mendalami ilmu lughah dengan Al-Qadhi Syekh Muhammad bin Sa'id Kibban. Di sana beliau mendalami ilmu usul, balaghah, tafsir, hadis dan lain-lain, hingga tidak ada satu ilmu pun yang terlewatkan saat itu. Setelah beliau menyelesaikan masa menuntut ilmu dalam masa yang sangat lama, beliau menjadi sangat alim sekali. Namun meski begitu, beliau tidak pernah melupakan jasa setiap guru-guru yang pernah mengajarinya, dan beliau selalu menghormati mereka semua tanpa terkecuali. Berapa banyak ilmu yang beliau pelajari, berapa banyak guru yang beliau lazimi, berapa banyak pula tempat yang beliau singgahi untuk mengambil ilmu dan keberkahan, hingga pada akhirnya beliau menjadi orang yang benar-benar diakui sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang begitulah para salaf. Mereka menggapai magam kewalian dan kedekatan kepada Allah bukan hanya dengan memperbanyak ibadah, namun mereka memulainya dengan cara membekali diri dengan ilmu agama, hingga semua ibadah yang mereka lakukan benar-benar sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situlah kedekatan hubungan kepada Allah mulai terjalin. Hal yang sangat istimewa dari beliau adalah kejeliannya dalam mengatur waktu. Sangat sedikit sekali menyentuh kegiatan yang sifatnya mubah. Beliau selalu meninggalkan segala hal yang makruh, seperti halnya meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau gemar berpuasa dan membaca Al-Quran, hingga diriwayatkan bahwa setiap malam beliau bisa 2 kali mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat tahajudnya. Seringkali beliau pergi ke Bukit Nu'air di malam hari untuk melakukan rutinitas tersebut. Hal ini selalu beliau dawamkan sampai pada akhirnya beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. Beliau adalah sosok yang sangat istiqamah. Beliau tidak pernah terbesit untuk meninggalkan ibadah yang biasa beliau kerjakan. Bahkan saat malam pengantin sekalipun beliau tidak meninggalkan sholat tahajud. Beliau suka beruzlah, menyendiri untuk berdoa dengan Sang Pencipta. Seringkali beliau pergi ke lembah tempat makam Nabi Hud yang tidak ada penghuninya.
Dengan berbekal seadanya beliau membawa beberapa buah kitab dan perlengkapan ibadah untuk menyendiri di sana selama beberapa minggu. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf adalah sosok yang sangat zuhud dan juga wara'. Bukan berarti beliau tidak mencari nafkah untuk anak dan istrinya, melainkan dunia yang beliau miliki hanya beliau letakkan di tangan dan tidak sedikit pun memiliki ruang di dalam hati beliau. Karena pada sejatinya para aulia memandang dunia tak ubah seperti bangkai yang hanya akan digemari dan diperburkan oleh anjing-anjing yang kelaparan. Beliau memiliki banyak kebun di beberapa wilayah yang ada di Hadramut. Namun harta tersebut tidak sedikit pun membuat beliau menjadi kurang ibadahnya. Justru beliau menjadikan kebun-kebun tersebut sebagai wasilah untuk beribadah. Sampai-sampai beliau membacakan 1 kali surat Yasin untuk tiap-tiap benih kurma yang beliau tanam di kebunnya. Dari harta yang Allah berikan kepada beliau, beliau membangun 10 buah masjid di Hadramut, dan beliau bekali setiap masjidnya dengan wakaf bangunan dan tanah. Sampai sekarang 10 masjid tersebut masih tetap makmur dengan sholat dan ibadah-ibadah lain pada setiap harinya. Dalam suatu kesempatan beliau pernah berkata, "Demi Allah, hatiku tidak pernah condong kepada selain Allah." Dalam suatu kesempatan beliau pernah berkata, "Demi Allah, hatiku tidak pernah condong kepada selain Allah, tidak kepada anak, tidak juga kepada keluarga, apalagi kepada harta. Dan aku tidak membangun rumah ataupun masjid, melainkan aku sudah mendapatkan perintah untuk hal tersebut." Al-Imam Abdurrahman As-Segaf memiliki 13 orang putra dan 7 orang putri. Semua anak-anak beliau dididik dengan sangat baik sebagaimana dulu beliau dididik oleh ayahnya, sehingga mereka semua menjadi para wali Allah. Bahkan dinyatakan bahwa 13 orang putra beliau semuanya adalah wali kutub. Di antara mereka adalah Sayyidina Umar Muhdar yang kewaliannya sangat tersohor di mana-mana. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf adalah pewaris Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil mewarisi kebagian yang sangat besar daripada warisannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Sedangkan beliau adalah pewaris darah, ilmu dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Seperti ini cucu yang diharapkan dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti ini cucu yang layak untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah kakeknya. Seperti ini cucu yang membuat orang yang menjumpainya bisa menyaksikan cuplikan sang Nabi hingga dapat memahami betul betapa agungnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya beliau di masa tua, beliau masih terus gigih dalam mendidik anak-anaknya dan juga murid-muridnya. Di saat itu pun beliau masih tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid, hingga akhirnya beliau wafat pada usia 80 tahun, tepatnya pada tahun 819 Hijriah. Kabar wafatnya beliau menggoncang lembah Hadramut. Jenazah beliau dibawa ke makam dengan diiringi banjir linangan air mata serta suasana duka yang mendalam. Beliau dimakamkan di pemakaman Zambal yang ada di kota Tarim, dan makamnya masih terus diziarahi hingga saat ini. Beliau kembali kepada Allah dalam keadaan rindu kepada Allah, dan Allah pun rindu kepada beliau. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga pembacaan manaqib ini menambah turun rahmat, nambah semangat kita dalam mendalami ilmu agama serta mengamalkannya, hingga nanti di akhirat Allah kumpulkan kita semua dengan orang-orang soleh di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Syauqi bin Yusuf As-Segaf yang telah menyampaikan daripada manaqib Sahibul Haul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Faqih Al-Muqaddam Sani Al-Imam Al-Syaraf Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah.
memasuki acara selanjutnya, yakni Mau'izatul Hasanah, yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh tamu kita yang berasal dari negeri Hadramut, Fadilatul Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, dan yang akan diterjemahkan oleh Al-Habib Ridha bin Yahya dari Jakarta. Fa'alaihima falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقى الحق في يوم الميقات. أما بعد. Yang pertama, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan nikmat kepada kita. Kemudian beliau berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan pengikutnya. Fa inna Allah tabaraka wa taala khatabana fi kitabih wa khataba al-anbiya wa qala wa dhakkirhum bi ayyamillah. Qala ahlul ilm ayyamullah هي الأيام التي أحدث الله عز وجل فيها أنواعا من عجائب قدرته ومن لطائف إرادته. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan mengingatkan para nabinya untuk mengingat-ingat hari-hari yang bersejarah di hadapan Allah. Yang mana hari-hari itu adalah hari-hari yang penuh dengan cerita-cerita, yang penuh dengan hikmah-hikmah sejarah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Wa idza kanat al-ayyam wa hiya dharf zaman mahallu tadhkir li bani al-insan bal wa lil-jan fa ahlu al-khususiyyah al-mahbubiyyah al-mustafain al-akhyar ahlun li an yudhakkaru lin-nas. Maka apabila kata-kata ayam yaitu hari ini apabila ditinjau daripada kaidah bahasa adalah satu dzaraf, satu tempat yang menunjukkan tempat, maka ini pantas untuk diarahkan kepada mereka para pencinta dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika jaa khitabul haqqi fi kitabih wadhkur fil kitab wadhkur fil kitab hatta al-mustafaina minan nisa qal wadhkur fil kitab Maryam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ingatlah dalam kitab, sampai kelompok daripada wanita-wanita terpilih pun diingatkan untuk ingatlah kepada Sayyidatina Maryam. Hatta qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Sampai diingatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman, segala sesuatu yang aku ceritakan tentang cerita-cerita yang ada itu tidaklah kecuali untuk mengokohkan dirimu. Wa fi hadzal ma'na qala al-Junayd bin Muhammad rahimahullah hikayatus salihin junudun min junudillahi yuthabbitu Allah biha quluba man yasha'u min ibadihi. Dan daripada ini juga dikatakan oleh Sayyidina Al-Junaid bahwasanya cerita itu umpama tentara-tentara Allah yang dapat menggerakkan hati hamba-hamba yang dipilihnya. Wa kana ahlul hadits yarwuna as-sanad wa yadhkuruna rijal as-sanad biniyati an tanzil ar-rahmah wa kanu yaquluna 'inda dhikr as-salihin tanzil ar-rahmat. Dan ulama-ulama ahli hadis mereka ketika meriwayatkan menyebutkan perawi-perawi daripada para ulama yang ini pun adalah kaitannya dengan mengambil berkah di dalam menyebutkan orang-orang soleh, karena menyebutkan orang soleh tempat turunnya rahmat. Wa inna dzikrakum hadhihi لرجل من أقطاب الأمة والورثة الكملة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمجلى لتنزل الرحمات على القلوب. Maka
penyebutan kita di sini terhadap orang yang soleh yang kita sebutkan di sini, yang mana beliau adalah orang yang istimewa di hadapan Allah, maka ini adalah tempat turunnya rahmat yang masuk ke dalam sanubari. فهو الذي قال فيه سيدنا العيدروس أخص به القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين. Yang Al-Imam Al-Idrus mengatakan, aku khususkan beliau adalah seorang daripada pimpinan orang soleh yang arif billah. رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين. Beliau telah mencapai daripada tingkatan-tingkatan yang istimewa sampai beliau menggabung antara ilmu zahirnya dan batinnya. فالإمام عبد الرحمن بن السقاف إمام وادي الأحقاف. Beliau adalah imam daripada Wadi Ahqaf. وهو الملقب بالمقدم الثاني بعد سيدنا المقدم محمد بن علي بعلوي جده. Beliau dijuluki dengan Al-Muqaddam yang kedua setelah yang pertama adalah kakeknya Al-Imam Faqih Al-Muqaddam. وإن حظنا من رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المجلس أن نتشمم لشيء مما كان عليه سيدنا عبد الرحمن السقاف. Dan daripada keberuntungan kita berada di tempat ini sekarang adalah untuk mencium daripada kemuliaan yang ada daripada Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf. فإنه جمع تمكينا تاما في شريعة الله فهما وذوقا وعملا. Karena beliau adalah telah mencapai magam yang sempurna, yang kokoh di dalam ilmu zahir dan batinnya. حتى رسخت أقدامه في الشريعة المطهرة حتى كاد أن يحفظ الوجيز ويحفظ المهذب والتنبيه للشيخ إسحاق الشيرازي والوجيز للإمام الغزالي. Sampai beliau di dalam ilmu zahirnya telah menghafal kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Al-Imamul Ghazali dan Al-Muhadzab yang disusun oleh Al-Imam Al-Syairazi. وكان يقول من لم يقرأ المهذب ما عرف قواعد المذهب. Dan beliau mengatakan siapa orang yang tidak membaca kitab Muhadzab maka dia tidak akan paham tentang kaidah dalam madhab. ومن لم يقرأ التنبيه فليس بنبيه. Orang yang tidak baca kitab tanbih maka dia tidak akan bisa untuk paham sensitifnya. فما حظنا من نحن أتباعه ومحبيه. Maka bagaimana kita yang mengatakan pencinta dan pengikutnya min kutub syari'ah al-mutahharah, dengan kitab-kitab yang suci, tafsiran wa syarh hadis, tafsir dan syarah hadisnya, wa fiqh wa lugha arabiyyah, fikih dan bahasa Arabnya. Ma huwa hadduna ayyuhal ahbab. Maka apa kewajiban kita wahai saudara sekalian? La 'ala al-aqall an yakuna hadd kull wahid minna min ar-rijal wan-nisa was-sighar wal-kibar ma'rifatul fard al-'aini. Paling tidak untuk kita besar kecil laki-laki wanita mengetahui fardu ain. وهو ما تصح به عبادة المرء ومعاملته ومناكحته. Yang dimana untuk kesahan daripada ibadah kita, muamalah kita, pernikahan, akad nikah kita semua. فكم من شخص لم يتعلم فقه الشريعة المطهرة فكانت صلاته غير صحيحة يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي لمن أنقصت طمأنينة. Maka berapa banyak seseorang yang di dalam kehidupannya dia tidak pernah belajar tentang syariah sehingga ibadahnya tidak sah, sehingga pantas orang ini juga digolongkan daripada ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membicarakan kepada seseorang, salatlah kembali engkau, sesungguhnya salat kamu tidak benar karena dia tidak merapihkan tumakninah. Wa kam min syakhsin yuqalu lahu sum fa innaka lam tasum زكي فإنك لم تزكي لأنه لم يمضي بزكاته وصيامه على مسلك الشرع الشريف فكان معنى من معاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Maka berapa banyak juga orang yang ketika dia berzakat diperintahkan untuk mengulang zakatnya, berpuasa diperintahkan untuk mengulangnya karena
orang-orang tersebut tidak memahami tentang ilmu-ilmunya, maka pantas orang itu juga dikatakan siapa orang yang melakukan satu amalan akan tetapi amalan itu tidak sesuai dengan jalanku, maka itu tertolak. وكم من شخص لم يدرس فقه الشريعة في معاملاته فارتطم في الربا والمعاملات المحرمة أو المشبوهة لكونه لم يعرف أحكام شرع الله في المعاملات. Berapa banyak orang yang tidak belajar fikih, di dalam fikih bermuamalah, maka orang itu terjerumus ke dalam pekerjaan riba, pekerjaan yang haram, karena orang itu tidak belajar daripada hal-hal yang diwajibkan dalam agama. وكان الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه يقول: من خرج إلى السوق يبيع ويشتري قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في الربا ثم ارتطم في الربا. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan siapa orang yang masuk ke dalam pasar, kemudian setelah itu dia juga belum belajar tentang ilmu jual beli, maka orang itu akan terjerumus ke dalam keribaan, akan masuk dan akan masuk ke dalam riba. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: شب عارضايا من رجل شب عارضاه في الإسلام لم يقبل الله له صلاة. قال العلماء لنقصه في شروط الصلاة. شب عارضاي Maka sampai-sampai aku ini jadi tua melihat orang-orang seperti itu. Bagi mereka yang ketika dia tidak belajar, maka syabba عارضاي من رجل شب عارضاه في الإسلام، يعني من صغير وهو مسلم قد يقول له شيبه وعاد ما قبل الله له سلام. Berapa banyak ini yang membuat aku ini ubanan adalah siapa orang yang mereka sudah beruban tapi ternyata sholatnya dia tidak sah. وكم من شخص لعدم معرفته بالواجبات الشرعية في الأنكحة طالب زوجته بما لا يجوز له شرعا. Dan berapa banyak karena dia tidak paham tentang ilmu pernikahan, maka dia menuntut istrinya sesuatu yang tidak boleh di dalam syariat. وكم من شخص تلفظ بألفاظ فارق بها زوجته وبعد ذلك عاشرها معاشرة وطء شبهة لأنه لم يعرف الشريعة المطهرة. Berapa banyak seseorang yang mengucapkan ucapannya kepada istrinya sehingga terjadi perceraian, akhirnya dia kembali berkumpul karena dia tidak tahu tentang hukumnya. يتعامل مع الزوجة بسوء المعاشرة لأنه لم يعرف الشريعة. Dia bermuamalah kepada istrinya dengan buruk karena dia tidak tahu ajaran syariat. يحاول أن يحرك الزوجة على حسب مراده بتهديده بالطلاق. Dia sembarangan untuk mengancam istrinya karena untuk nakut-nakutin dengan ucapan cerai. ولربما تلفظ وخرج من جحر صغير يريد أن يعود فيه فلا يستطيع. Dan terkadang dia mengucapkan lafaz itu, maka dia sudah tidak boleh lagi untuk kembali kepadanya. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج رأى ثورا عظيما يخرج من جحر صغير يريد أن يعود فلم يستطع. Maka diriwayatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ketika malam Isra Mi'raj ada seekor daripada banteng yang keluar daripada lubang kecil, kemudian dia mau masuk lagi tidak mampu. قال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الرجل من أمتك يقول الكلمة يريد أن يعود فيها فلا يستطيع. Maka Rasul bertanya, apa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan bahwasanya ini adalah salah seorang daripada umatmu yang mengeluarkan satu ucapan, kemudian dia mau kembali dari ucapan itu tidak bisa dikembalikan. فحظنا من رحمات حول سيدنا عبد الرحمن السقاف أن نتصل بالشريعة اتصالا وثيقا. Maka keberuntungan kita daripada acara Haul Al-Habib Abdurrahman As-Segaf untuk kita mempunyai ikatan dengan ikatan syariat yang kuat. فإن الله عز وجل يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, siapa orang yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah tercela. Wa an na'rif bi anna kull fi'lin min af'alina wa kull qawlin min aqwalina la yakhruj an 5 ahkam. Dan kita menyadarkan diri tidak ada ucapan dan pekerjaan kita kecuali tidak keluar daripada 5 hukum. Imma an yakuna wajiba, wajib, wa imma an yakuna manduba, sunnah, wa imma an yakuna mubaha, mubah, wa amma an yakuna makruh, makruh, wa imma an yakuna haram, haram. فإذا لا بد أن يقيم الإنسان نفسه بميزان شرع الله تبارك وتعالى. Maka timbanglah diri kita dengan 5 perkara yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. قرئ تاريخ سيدنا عبد الرحمن السقاف وتراجمه في الكتب فما حفظ عنه مكروه فضلا عن الحرام. Telah dibacakan tentang sejarah Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf bahwasanya beliau tidak pernah melakukan sesuatu yang makruh apalagi yang haram. Wa inna hubbana lahu wa wala'ana lahu wa ta'alluqana bihi wa i'tiqadi annahu shaykhina yalzamuna bihi mutaba'ata. Dan bukti daripada beliau adalah guru kita dan kecintaan kita dan bisa menyambung kita kepada beliau, kita ikut apa yang beliau inginkan. Qala tilmidu Sayyidina Abdul Rahman As-Sagaf, Syekh Abdul Rahman sahib al-Jawhar al-Shaffaf, maka berkata muridnya yaitu sahib Jawhar al-Shaffaf, qala kunna nastas'ibu kathiran min al-a'mal as-salihah fi al-fi'li aw at-tarki حتى احتكمنا لعبد الرحمن السقاف فصارت مذللة سهلة. Beliau mengatakan, dahulu aku sangat kesulitan untuk menjalankan syariah secara zahir sehingga aku mempunyai kesungguhan di dalam ikatan hati kepada beliau, maka semuanya menjadi mudah. فإن إن لم نلقى زمانه فإنما نحبه ونواليه. Walaupun kita tidak berjumpa dalam zamannya, akan tetapi terus kita mengikuti sambungan-sambungan beliau. Hada amru syari'ah, amma amru al-yaqini fahaddith an Sayyidina Abdul Rahman As-Sagaf wala haraj. Ini kita baru berbicara tentang syariat yang ada pada beliau. Adapun hakikat magam yang istimewa, maka bicara kepada tentang beliau tidak pernah ada hentinya. Ikhtalat al-Qur'an bilahmihi wa damihi wa ruhihi wa sirrihi. Al-Qur'an telah menjadi darah daging beliau, zahir dan batinnya. Fasara thabit al-qadam sahib yaqin fi kitabillah tabaraka wa ta'ala. Maka beliau adalah orang yang penuh keyakinan di dalam langkah-langkah kehidupannya. Ishtuhira anhu syu'unun ma'al Qur'ani fi tilawati wal amali wal dhawqi wal mafahim ma la tu'raf an ghairihi. Hal ini masyhur tentang beliau, baik di dalam pembacaannya, baik dalam rasanya, baik di dalam keindahan yang ada dalam Quran yang tidak bisa diungkap dengan sesuatu yang istimewanya. Fa huwa alladhi qala fihi sayyidina Abu Bakr al-Adni al-Aidarus wa huwa alladhi jama'a asy-syari'ata wal yaqina. Maka Al-Habib Abu Bakar al-Adni al-Aidarus beliau mengatakan beliau adalah orang yang menggabung di dalam kesempurnaan syariah dan keyakinannya. Wa ma nazala minas sama ashraf minal yaqin kama fil hadits sahih. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, tidak ada sesuatu yang paling mulia yang turun dari langit daripada keyakinan. Wa huwa minal a'mal من الأعمال المحبوبة عند الله يعبر عنه بإيمان راسخ في القلب حتى يصير كالطود الشامخ لا تزعزعه الشكوك ولا الأوهام. Keyakinan ini yang diibaratkan di dalam syariat adalah keimanan yang kokoh, yang tegar, yang tidak seperti gunung yang kekar, yang tidak akan bisa rontok dan runtuh dengan goncangan apapun. فعسى بحضورنا لحوليته أن يسقينا الله عز وجل من كأس اليقين. Maka mudah-mudahan dengan hadir kita haulnya beliau, Allah siramkan, guyurkan kita dengan gelas keyakinan. Wa innal yaqina yahsulu bi fadlillah azza wa jalla liman iltazama al-amra wan nahy. Dan keyakinan akan terlahirkan apabila seorang melakukan perintah dan larangan. Wa yahsulu al-yaqinu lil insan bi husn at-tafakkuri fi makhluqat Allah al-fikr an-nasi'.
Begitu juga keyakinan akan lahir dengan banyaknya tafakkur dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. كما يحصل اليقين للإنسان بحسن النظر إلى وجوه أهل الله. Begitu juga akan terlahir keyakinan apabila kita juga banyak melihat wajah-wajah orang yang saleh. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تمس النار من رآني أو رأى من رآني. Maka itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tidak akan tersentuh dengan api neraka orang yang melihatku dan melihat kepada orang yang melihatku. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني أو رأى من رآني. Beliau bersabda, beruntung orang yang melihatku dan melihat orang yang melihat kepadaku. وإذا لم نرى وجوه أرباب الكمال فإن لنا في ذكرهم وتذكار أخبارهم سعة. Apabila kita tidak melihat wajah-wajah mereka, maka dengan kita sebutkan daripada cerita-cerita mereka, ini adalah satu pembukaan. إذا قوبلت تلك الأوصاف بتأمل ووعي ومحبة. Apabila kita dengarkan dengan merenung, dengan kecintaan dan dengan keseriusan. يقول شيخنا الحبيب عمر في أول مولده الضياء اللامع أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. Guru kita Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan dalam maulidnya, mana orang-orang yang mengaku cinta, yang mereka membuktikan kecintaannya itu dengan pengorbanan dan meremehkan keduniaan. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. Tidak pernah mendengar tentang sebutan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kecuali terpanggil dan terpancing kerinduan yang ada dalam dirinya. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان. Maka tergoncang hati di dalam kerinduannya untuk rindu berjumpa, maka di situ beliau meminta kepada Allah untuk dipertemukan. حال المحبين كذا. Begitu keadaan orang-orang yang cinta. إذا لم يصل إليك ذاك الحال فاسمع. Apabila kita tidak sampai ke situ, dengarkan. فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. Maka paling tidak dengarkan tentang sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasang kuping kita. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى. Perhatikan tentang sifat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. Hadirkan dalam hati kita, maka akan terpenuhi dengan kecintaan itu. ولما سارت سيرته قال شيخنا في آخر المولد ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. Beliau juga dalam kitab itu di akhir daripada kitabnya mengatakan bahwasanya mengingat dan sebutan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menghidupkan hati dan akan memancing kerinduan. Wallahu qad athna alaih fama yusawi alqawlu minna aw yakunu thanana. Allah telah memuji kepada beliau, kita tidak ada apa-apanya pujian kita. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadih safwati rabbina wa hadana. Akan tetapi karena kecintaan memanggil kita untuk memuji kepada beliau. Lamma kana hadha al-hubb fi as-sarair qala wa idh imtazajna bil mawaddati ha huna narfa'u aidi faqrina wa rajana. Dan ketika tertanam kerinduan yang istimewa di dalam hati kita, maka angkat tangan untuk memohon kepada Allah. Lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilin biman ilaihi da'ana. Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil wasilah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahnu idza 'azzamna sayyidina Abdurrahman as-Saggaf, kita apabila kita memuliakan Al-Habib Abdurrahman as-Saggaf bin Muhammad bin Ali Maulad Dawilah, bin Muhammad bin Ali Maulad Dawilah, bin Ali sahib ad-Darak, bin Ali sahib ad-Darak. Hadhihi silsilatu adh-dhahab al-mubarakah. Ini adalah tali rantai emas yang istimewa berkah. Fa inna ma 'azzamna sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita telah mengagungkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama 'indahum wala 'inda al-awliya min syai' illa bi barakatil habib sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang istimewa daripada para aulia kecuali berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yumkin an yakuna lahu khairun aw birrun aw huda fid dunya aw fil akhirah illa biwasitatir rasul. Tidak ada satu kebaikan, satu kemuliaan yang ada dalam dunia kecuali itu adalah perantara dari baginda Rasul. Wa idza 'azzamna al-habiba wa warathatahu fa innama nu'azzimu al-haqq
لأن كل ما عندهم من الله فضلا وإحسانا. Dan apabila kita memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita sedang memuliakan Allah, karena itu semua adalah pemberian dari Allah. وإن من القواعد التي اتفق عليها أهل الإسلام والإيمان التعظيم لمن عظم الله. Karena kaidah yang kita sepakati adalah mengagungkan orang-orang makhluk yang diagungkan oleh Allah. والكتاب المبين ناطق في الآيات الكثيرات بتعظيم من عظم الرحمن وتحقير من حقر الرحمن. Dan dalam Al-Quran sudah banyak tercangkup untuk memuliakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan menghinakan makhluk yang dihina oleh Allah. فإذا كنا عندنا هذه الكنوز العظيمة التي توجب سعادة الدنيا والآخرة بفضل الله، كيف نتركها ونذهب إلى شخص في جوال أو في تلفزيون أو في نتتبعهم ونشغف بهم. Dan apabila kita sudah mendapatkan seseorang yang istimewa di hadapan Allah, maka sungguh sangat disayangkan kalau kita masih mencari dengan handphone kita, dengan media-media untuk figur-figur yang tidak bisa dijadikan figur. عجبا عجاب أن نترك أصحاب المحبوبية عند الله والورثة الكاملين لسيدنا رسول الله ثم يشغف أحدنا بمقاطع في جوال أو في تلفاز يعظم أربابها ويحترمهم ويحاول أن يتشبه ببعض شؤونهم. Maka sungguh satu hal yang aneh apabila kita sedang berbicara tentang seorang yang istimewa yang punya kedudukan di hadapan Allah, maka kemudian di antara kita ada yang sibuk dengan handphone mencari orang-orang yang kita anggap itu adalah sesuatu yang dikagumi. فرحمة الله عز وجل بين أيدينا وأمامنا بفضل الله، نذهب بعد ذلك فنتأثر بلاعب أو ممثل أو غير ذلك ممن أظهر نفسه ربما لم يصلي لله ركعة. Maka sungguh satu kesayangan apabila kita di sini berbicara tentang keistimewaan dan lain-lainnya, akan tetapi setelah itu kita kembali untuk melihat handphone, melihat hal-hal yang tidak baik, bahkan kita jadikan seorang figur orang yang nggak pernah sujud kepada Allah. نترك سيدنا عبد الرحمن السقاف الذي كان يقوم الليل حتى أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة كله قيام الليل وتلاوة قرآن. Maka kita akan tinggalkan Habib Abdurrahman As-Sagaf yang diriwayatkan bahwasanya beliau menghidupkan sholat subuhnya dengan wudhu isya, beliau melakukan itu dengan baca Quran dan lain-lainnya 40 tahun. كان عندنا رجل من الصالحين في بلد تريم في ضاحية من ضواحي تريم. Nah, dahulu ada seorang yang soleh ada di dalam pinggiran-pinggiran kota Terim. وكان شديد المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau sangat hebat dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. حتى أنه كان يرخي شعره إلى شحمة أذنيه. Sampai orang ini memanjangkan rambutnya sampai ke batas telinganya. فجاء بعض أولاده يحاول أن يقلد والده في إرخاء الشعر. Maka datang anaknya untuk meminta memanjangkan rambutnya. فقال له ذلك الصالح يا بني لما ترخي شعرك؟ قال اتباعا لك. Maka anaknya berkata, kenapa engkau panjangkan rambut? Maka anaknya menjawab, ini ngikutin engkau. قال يا بني ولكني أقوم الليل قبل الفجر بساعتين. Wahai anakku, akan tetapi aku bangun sholat subuh sebelum 2 jam sebelumnya. وأقرأ كذا وكذا من أجزاء القرآن في الضحى. Aku baca Quran sekian juz dalam duha. ولي من الأعمال كذا وكذا. ما عرفت أن تقلدني إلا في الشعر. Maka kenapa engkau hanya mengikuti aku di dalam rambut saja? فلا بد أن نتعلق بأهل الله. Maka haruslah kita mempunyai ikatan kepada orang-orang yang arif billah. وبالتعلق بهم تحصل لنا الخيرات والبركات. Dan apabila kita punya ikatan kepada mereka, kita akan dapatkan kebaikan dan keberkahan. قال العلماء والتعلق بالأهل الله يحصل ب3 أشياء. Ulama mengatakan orang yang punya ikatan batin kepada para auliaillah, maka dia akan dapat 3 perkara. الأول تكرار مناقبهم وتكرار كراماتهم حتى يرسخ حبهم في القلب وتعظيمهم. Artinya caranya untuk itu adalah banyak-banyak sebutkan
kepada wali itu, maka dia akan meresap ke dalam hatinya. والثاني الولاء لهم كلما يحبون نحب وكلما يكرهون نكره. Maka yang kedua, benar-benar setia di dalam mengikutinya. Setiap apa yang beliau senang, ikut senang, dan apa yang beliau tidak senang, maka kita tidak senang. والثالث اتباعهم في الأمر والنهي. Dan yang ketiga adalah ikut dalam mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. وقد كانوا يقولون وبالتعلق بأهل السر يبدو لك السر. Maka beliau juga mengatakan, orang yang mengikuti ahli sir, maka dia pun akan dapat sir itu. فنسأل الله عز وجل أن يعيد علينا عوائد نفحاته على سيدنا عبد الرحمن السقاف أصوله وفروعه. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada anugerah-anugerah yang ada pada Habib Abdurrahman As-Segaf, baik daripada pongkol atau keturunan-keturunan beliau. وأن نسقى كأس اليقين الذي سقاه الله عز وجل به. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuangkan kita sebagaimana dituangkan daripada anugerah keistimewaan yang ada pada beliau. وأن نكرم بالصلة بالقرآن كما أكرمه. Dan Allah berikan kita bisa menyambung dengan Al-Quran sebagaimana Allah memuliakan beliau dengan Quran. أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. ولا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. آمين. أسأل الله عز وجل أن يقسم لنا من خشيته آمين. ما يحول به بيننا وبين معاصيه. ومن طاعته ما يبلغنا به جنته. ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kita ucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh Umar bin Husain Al-Khatib yang telah memberikan mau'izatul hasanahnya tadi, dan kepada Al-Habib Ridha bin Yahya yang telah menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di dalam kehidupannya kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masuki acara selanjutnya, yakni Fatihah Syifa dan Talqinuz Zikir. Fatihah Syifa yang akan disampaikan oleh Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, dan Talqinuz Zikir yang akan disampaikan oleh Abuya Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Fa'alaihima falyatafaddal. Al-Fatihah. Anallah yashfi mardana. Syarifah Afifah Najdah binti Zaid bin Samid, wal Hubabah Syarifah Syekhah binti Ahmad bin Abi Bakar bin Syihab, والحبيب محمد بن جعفر بن عيدروس الحبشي، والحاج شكور بن عثمان، وحميدة بنت أحمد إروين. أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعد سقما، على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنتفع بها المصلي والسامع والمستمع. اللهم بحق الفاتحة وخير الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة. اللهم يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة وأمورنا ناجحة وتجارتنا رابحة. اللهم يا شافي أنت الشافي اشفي مرضانا
واشف من أوصانا بدعاء شفاء فينا واشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت القادر على طلباتنا وتعلم حاجاتنا ونسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا وأمورهم ولما قضيت حاجاتنا وحاجاتهم ولما شفيت مرضانا ومرضاهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا ما هم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة حق عليها نعيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومعنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan berakhirnya talqinuz zikir dan doa penutup tadi, maka berakhirlah acara Haul Faqihil Muqaddam Tsani pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan kita nantinya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Faqir selaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada para tetamu yang datang dari luar kota maupun yang datang dari luar negeri, dan semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mewakili segenap panitia Haul Faqihil Muqaddam Tsani dan segenap panitia Ziarah Kubra mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang hadir pada malam hari ini. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.